Mm. Inshuti bene data abakunzi turabaramukije mu izina rya Yesu turanezerewe no kubana ubugira kandi kuri uyu munsi n'umunsi mwiza Imana yaduteguriye kugira ngo tuganire namwe tuganire ibyacu by'ijuru iyo turiko turaja twizera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana nico cadutumye duhura ngaha uno munsi sindi umwe muri ikiganiro shingira intaha Imana dufise umushitsi twigeze kuronka uyo nawe si uyundi ni mwene data Shaka Edward avugira i Kampala akaba afise igikorwa c'Imana akorerayo nanje nkaba ndi hano i Bonn mu gisagara kimwe co mu Budagi hari haheze igihe tutavugana ariko ndashima Yesu ko nsubiye kukubona hanyuma nk'uko twabiganiriye kuri telefone tugomba tuganire ku bijanye n'ibimenyetso by'ibihe ariko nk'uko twama turonka abashitsi baza kuraba n'izi video nashaka ko boramutsa abariko baratwumviriza yego hanyuma kandi mbere yuko dutangura icyo ari cyo cyose ucusengera iki gikorwa kugira ngo tubandanye. Murakoze cyane mwene data Hilary. Nk'uko ubivuze amazina yanjye ni Shyaka Edward, umusore wagiriwe ubuntu na Kristo. Ndi Kampala mu gihugu cya Uganda giherereye muri East Africa cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari. Nishimiye kubana namwe kuri uru rubuga nanone abadukurikirana bari mu mpande enye z'isi. Murakoze cyane Uwiteka aduhane umugisha. Reka dusenge. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isiraheli, ducishije bugufi imitima yacu n'imibiri yacu. Uwiteka utweze twishimire, ngwino ube hagati muri twe utegeke kandi uyobore Mwuka wera. Ijambo rya data mu Baroma 8:14 riravuga ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Mwuka wera rero ngwino uyobore data iki kiganiro n'ijambo ryawe rigiye kuvugirwa aha, rikore ku mitima ya benshi kandi rihindure isi n'abayituye, kugira ngo ubwo uzaza Kristo mwiza uzasange kwizera kukiri muri twe. Tukuragije byose data, turaheza imbaraga mbi z'umwijima kandi buri kiri bukorerwa aha kive kuri wowe mwami Yesu. Mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye ko uri hagati muri twe kandi ugiye kwiyubahisha none n'iteka ryose. Amen. 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 Ego twebwe rero hano turafise ico twizeye, turafise ico twiringiye niko bivuga. Nashaka utubwire ico kintu twiringiye ico ari cyo nikitubwira ko turi mu kugishikira. Nibaza ko ico kibazo kitagoye, nikikugora turaraba ingene tukitorera inyishu. Murakoze cyane. Nk'uko umbajije ikibazo umbajije, icya mbere icyo twiringiye cyangwa icyo dutegereje kubona ni uko twese abizeye umwami wacu Yesu Kristo twiringiye kugaruka k'umwami wacu, uwo waje akaducungura akadupfira urupfu rubi ku musaraba, agazuka agasubira mu ijuru, ariko akaba abana natwe mu buryo bw'Umwuka wera. Maze kumenya n'ikirundi, mu kirundi baravuga ngo akaba abana natwe mu buryo bwa mpwemu yera. Rero twiringiye yuko ari hafi no kugaruka gutwara abo yacunguye. Murakoze. Ngira ngo ni icyo ngicyo, icyo twiringiye ni ubugingo buhoraho kandi ariko kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo atware abamwiringiye bose n'abamwizeye. Umwami Yesu aguhe umugisha. Urakoze cyane. Nico natwe twese twiringiye, nico twese twiteze kandi twitegurira muri kino gihe. Ego hariho ibimenyetso bigaragaza ko ari mu kuza. Wewe urabibona cyangwa urabyumva, ubikura he? Urakoze cyane Hilary. Mu by'ukuri ibyo bimenyetso nanjye ndabibona. Hari ijambo riba muri Matayo 24 nanone ukarisanga muri Luka 21.
hari ibimenyetso yagiye atubwira, wenda abadukurikirana bazasome muri Matayo 24, guhera ku murongo wawo wa 4 kumanuka kugeza ku wa 14. Avuga ibizabanziriza kuza kwe. Icya mbere yavuzemo ko hazabaho abahanuzi b'ibinyoma benshi. Icya kabiri avuga inzara, ibyorezo, inzaduka, imitingito, intambara n'impuha zazo. Ariko arangije aravuga ngo ibyo bizaba ari ukuramukwa kw'isi. Ni ukuvuga ngo kuramukwa, iyo tuvuze kuramukwa, abenshi murabizi, mwagiye mubona abagore batwite. Umugore ufite inda iyo ari hafi kubyara, ni ukuvuga ngo hari ibimenyetso bibanza kugaragariza yuko ari hafi kubyara, abanza kujya ku bise. Ubwo aba arimo kuramukwa kuko hari ikiba kigiye gukoreka. Rero ariko hepfo arangije aravuga ngo icyo gihe urukundo rwa benshi ruzakonja. Mu by'ukuri icyo nacyo ni kimwe mu bimenyetso kitugaragariza ko umwami wacu ari hafi kuza, kubera yuko urukundo rwarakonje, abantu ntibagikundana babo, abantu ntibagikundana, ahubwo basigaye bakunda impiya, kandi ibyo nabyo ni ibimenyetso. Ikindi aravuga ngo bazabanga, bazabagambanira kandi babica. Ibyo byose ni ibintu byatangiye ubwo Kristo yari asubiye mu ijuru, kuko n'intumwa za itorero rya mbere ririmo intumwa batangiriye kuri ubwo babica, babarenganya, babarwanya byinshi. Arongera avuga ku bijyanye n'ubugambanyi, nabyo ndabibona uyu munsi, kandi no kuva kera byari bihari kuva aho Kristo yasubiye mu ijuru, kuko twari dutangiye ibihe by'imperuka. Kristo ubundi ibihe by'imperuka byatangiye umunsi umwami wacu Yesu Kristo avuka mu isi. Asubiye mu ijuru nabwo tubikomerezamo, ariko noneho ibihe bigaragaza kuza kwe uyu munsi tubirimo. Intambara n'impuha zazo turazumva hirya no hino, inzara, ibyorezo turabibona. Ibyo byose ni ibigaragaza kuramukwa kw'isi n'abahanuzi b'ibinyoma n'abazaza biyita Kristo. Ariko ikintu kimwe yavuze, aravuga ngo kandi ngo ubutumwa bwiza buzahera ko bubwirizwa amahanga yose. Mu yandi magambo bisobanuye ngo uyu munsi ubutumwa burimo buravugwa, nacyo ni ikimenyetso. Burimo buravugwa ku ma YouTube, burimo buravugwa ku ma TV atandukanye, burimo biravugwa ku mihanda nka hano aho ndi muri iki gihugu cya Uganda. Turacyafite amahirwe yo kuba wabyuka, wakumva umwuka wera guhasa, ukajya ku muhanda ugatangira kubwira abantu ko Yesu agarutse. Buravugwa mu mamodoka, buravugwa ahantu hatandukanye. Nahoze nkurikirana ubutumwa watambukije muri audio y'ukuntu hari umubyeyi umwe w'umudagekazi, w'umujamanikazi, wari uri ahantu arimo agenda abwira abantu ati Yesu araje. Bigomba kuvugwa kugira ngo na ba bandi batarumva ubutumwa bwiza babanze babwumve, ngo hanyuma nibamara kubwirizwa amahanga yose, ababwemera bakabwemera, abamwemera bakamwemera, n'abatamwizera ntibamwizere. Ari byo rya jambo Daniel yavuzaga avuga ngo uwezwa nakomeze yezwe, n'uwandura akomeze yandure. Noneho hanyuma bwamara kugera ku isi yose, kugira ngo hatazabaho inzitwazo z'uko hari abatarumvisha, umwami Yesu agahera ko akaza. Rero ibyo bimenyetso nanjye ndabibona, kandi umwami wacu araza vuba. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Hari utubazo tubiri mfise. Abahanuzi b'ibinyoma ba kino gihe ko numva ngo baramyeho, bavuga iki cyane cyane? Hanyuma hari ikindi, aya makuru twese turayumva, none abantu novuga nti babyifatamwo kwinshi. Hariho abayumva bakayamira, akabajamwo, akabicaramwo, ugasanga bafise ubuhanuzi bwose bwo ku isi yose. Abandi nabo bagahindura ingendo, abandi nabo bakabuhakana. None nuko nabaje ibibazo byinshi. Icya mbere, ikinyoma gikuru kiriho muri kino gihe ni iki? Abahanuzi b'ibinyoma, nk'ubu uyu munsi hari inyigisho numvishe zadutse zo bita ubuntu, ngo z'ubuntu. Ugasanga inyigisho zigisha abantu zikababwira ngo Yesu byose yarabirangije ku musaraba i Golgotha, wowe icyo usabwa ni ukumwemera, ukamwizera,
ugasigara wikorera ibyaha. Ubwo ni ubuhanuzi bw'ibinyoma, ngo kuko azi intege nke zacu, wowe naho wamwizera upfa kuba wamwizeye gusa, ahasigaye sigara usambana, sigara wiba, sigara ubeshya, sigara ukora ibidakorwa byose, kuko warabizi upfa kuba wemeye izina rye gusa. Ibyo ni ubuhanuzi bw'ibinyoma, kandi izo nyigisho zibaze gukwira ahantu henshi. Njye hari n'uwo twigeze kwihurira rimwe usengera muri amwe mu madini ameze atyo, turimo tuganira avuga ngo oya, ngo nta mpamvu. Maze guhura n'abantu babiri, umwe yari umupasiteri, ambwira ngo iyo wizeye Yesu, nahuye nawe aribwo ngihamagarwa iyo ngo nari uwo kuyoba, nanjye mba narayobye. Arambwira atoya, ati iyo wizeye Yesu nta mpamvu yo kwirinda icyaha, wowe usigara ukora ibyo ukora, ipfa kuba wemera izina rye gusa. Urumva, ubwo ni ubuhanuzi bw'ibinyoma, kuko ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 8 guhera ku murongo wawo wa mbere riratubwira ngo nuko dukora ibyaha ngo ubuntu busage. Ijambo rikatubwira ngo ugasanga abantu barigisha inyigisho babwira abantu ngo iyo wizeye Yesu igisigaye nawe wakucumura, ngo ntacyo bivuze, icyawe ni ukwemera izina rye. Ariko mbere nari nibeshye mvuze ngo mu Baroma ibice 8, ariko ijambo rikatubwira mu Baroma ibice 6 umurongo wawo wa mbere hakatubwira ngo nuko dukora ibyaha ngo ubuntu busage, ngo ya ntibikabeho. So rero ijambo hepfo nanone hakabaho rivuga umurongo wa 12 mu bice 6 mu Baroma n'ubundi ngo noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire iby'irarikira. Noneho umurongo wa 15 dusimbutse ukavuga ngo nuko tugire dute, ngo mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu, ntibikabeho. Niko ijambo rivuga. Ariko ugasanga inyigisho ziragwiriye zikwereka yuko nawe waba warizeye Yesu, gukora ibyaha ntacyo bivuze, wakomeza ukabikora, aho azazira upfa kuba wemera izina rye. Izo ni inyigisho z'ibinyoma, ni bimwe mu byo Yesu yavuze bizabanziriza kuza kwe, bizatugaragariza ko igihe cyegereje. Ikindi ni inyigisho zivuga, usanga zikundisha abantu isi kurusha uko babibutsa kwihana no kuva mu byaha no kugaruka kwa Kristo. Ibyo nabyo ni inyigisho z'ibinyoma, izo nazo ziragwiriye, zigatuma abantu bashikamiza imitima yabo ku by'isi kurusha uko bitegura kugaruka k'umwami Yesu no gukomera no kwihanganira ibigeragezo, ibyago n'amakuba bahurira nabyo mu isi, kuko turi hafi kuzaruhuka. Ibindi rero navugaga, ngira ngo nicyo warumbajije ku bijyanye n'ibinyoma. Umwami Yesu aduhana umugisha. Murakoze. Urakoze. None se navuze ko hariho abavyumviriza bakabibika bakabimenya bakagenda baranabivuga washaka, abandi nabo bakabihakana, abandi nabo bakagira iyindi nyifato yo kugira ngo ubu buhanuzi bugira icyo bamariye. Wewe nk'umukozi w'Imana wumva wo hanura iki aba bantu bumviriza ubu buhanuzi buriko buravugwa? Icyo nabahanura ni uko no kugiye ibyo ntabwo ari ubwa mbere byaba bibayeho, kuko icya mbere n'Abisiraheli ubwabo bari barabikijwe amategeko n'ubuhanuzi, ibyanditswe byera bibabwira yuko Yesu Kristo azaza, akaza ari we Mesiya, ari we Kristo uzaza ubuje kubacungura. Mose yarabivuze, ba Samweli barabivuga, Dawidi arabihanura, Yesaya hagezeweho ashinga agati arabihanura cyane ibyo kuvuka k'umwami wacu. Ariko igitangaje ni uko igihe cyarinze kibasohoreraho, Yesu akavuka ariko ntibamumenye, ntibamwemere, kandi barumvishe, barabisomye, bararebye ibimenyetso byose babifite, ntibamwemera. Rero n'uyu munsi ibyo ntibyadutangaza, kuko kuva na kera abantu bamye, mu Kirundi bavuga kwama, bamye bahakana. Ariko icyo nababwira ni kimwe, ubwabo bagerageze gukanguka, bizere Kristo, bave mu byaha, bategereze kugaruka k'umwami Yesu, kuko bazatungurwa. Ijambo ry'Imana ritubwira mu Itangiriro mu bice 6 ngo Nowa yabajije inkuge, ariko ayibaza abantu bose bamureba. Nyamara birashoboka ko hari abamubazaga bati ni iki gituma ubaza iyo nkuge? Akababwira ati hari umwuzure ugiye kuzaza urimbura isi. Ntibabyumvaga, ngo bararyaga, baranywaga, bararongoraga, binezeza. Ibi binezeza mu isi ari byinshi, n'uyu munsi birahari.
ariko ngo umunsi urangije urabatungura, umunsi batazi. Kandi ijambo ry'Imana nanone muri Matayo 24 ku murongo wa guhera ku wa 40-42 kumanuka, hatwereka yuko Yesu Kristo ntawuzi umunsi n'igihe, ngo azaza nk'umujura tuzatungurwa nk'uko n'icyo gihe batunguwe n'umwuzure, n'uyu munsi tuzatungurwa. Icyo nababwira rero ni uguhindukira bakizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kandi bakihana bakava mu byaha. Niba baranamwizeye ntibasigare bakora ibyo byaha, ahubwo bagasigara biringiye kugaruka k'umwami, biteguye nk'uko umuntu aba atazi ngo umujura azaza ryari. Murakoze cyane. Urakoze. Bagaruke bahebe ibyo byaha, barindire umwami Yesu. Aha rero hariho ababa bafitiye ikibazo. Nahuye n'abantu bavuga ati ibi bintu birangoye ingene ndabivamo. None kwihana babigenza gute? Bavugana n'Imana, bavugana n'umukozi w'Imana, canke babikora byose, canke bakora kimwe muri ibyo? Kwihana, intambwe ya mbere, ijambo ry'Imana ribitwereka neza mu Baroma, mu gitabo cy'Abaroma ibice 10 umurongo wa 9. Ariko wenda duhereye ku murongo wa 8, wadusomera umurongo wa 8, uwa 9 n'uwa 10. Abaroma bice 10 umurongo w'8, reka umutwe w'amajambo uvuga ngo inzira yo kugororoka igenewe abantu bose. 8 rero, ariko twavuze gute? Twavuze kuti ijambo riri hafi yawe, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera, iryo tubigisha. Kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Nageze kuri 9. Komeza umurongo wa 10. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Kuko ivyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazoterwa n'isoni. Amen. Umwami Yesu aguha umugisha. Ni ukuvuga ngo ijambo ubwaryo ritweretse yuko kwizera, ukizera ijambo rya Kristo nk'uko aka kanya tubivuga, nicyo kiguhesha gukizwa. Iyo umaze kumwizera, ukizera yuko yapfuye akazuka, ukizeza umutima wawe, ukatuza akanwa kawe, urakizwa. Kandi rikatubwira yuko ngo abamwizeye bose ntago bazakorwa n'isoni. Igihe azaba agarutse ntago bazakorwa n'isoni, ahubwo bazabona ubugingo buhoraho. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Wowe wizeza umutima wawe yuko Kristo ari umwami kandi ari umukiza, yapfuye akazuka, nurangiza ubyatuze n'akanwa kawe, urakizwa. Hanyuma ibyo bindi byakunanizaga, wemerere Kristo we ninjira mu buzima bwawe, azakuzuza umwuka wera, umusabe imbaraga z'umwuka wera, aguha umwuka wera w'Imana, agushoboze kuva muri bya bindi byari byarakubase, uve muri kamere z'umubiri, ujye utangire kwera imbuto z'umwuka wera. Kuko Kristo wenyine, umwuka wa Kristo niwe udushoboza gukiranuka, nta wabyishoboza. Yesu yageze muri wowe, niwe ukubatura akagukura mu bubata bw'icyaha cyangwa se mu kuba imbohe y'icyaha, ahubwo ukaba imbohe y'ubugingo buhoraho, ukategerezanya ibyiringiro kuzabona kugaruka ko aze gutwara itorero, nawe ukazabona ubugingo buhoraho. Murakoze. Urakoze. Yego, nigeze kumviriza ibiganiro byawe, wagize iyerekwa, waridusiguriye hano, ariko natwe woducira ko gatoyi ko icyo gihe cyo kugaruka kwa Yesu umenga ni ca vuba cyane. Sinzi ko umwanya ubidukundira, ariko ubitubwiye byodufasha kugira ngo natwe twumve aho duhagaze n'ingene twaba turifata. Ririya yerekwa rijyanye n'ukuntu Imana yanyerekaga isi. Yego. Mu by'ukuri iryo yerekwa
ni iyerekwa riteye ubwoba, wenda iyo ndivuga umuntu ashobora kumva ari ibisanzwe. Nari ndyamye bisanzwe nk'uko bisanzwe, ngiye kubona mbona ndimo ndasohoka muri uyu mubiri nambaye, nsohoka muri Shyaka w'umubiri, uyu mubiri, kandi ndeba nanone usohotse ari njyewe ari Shyaka, ariko nambaye indi shusho ntazi, ntabasha gusobanura. Ndangije nkuvamo ndazamuka ndatumbagira njya mu kirere, maze kugera hejuru cyane mu kirere kure cyane, isi yose nyireba hasi yanjye, numva ijwi rimbwira, ijwi rirambwira rikomeye cyane kandi riteye ubwoba, rirambwira ngo Shyaka, ndashaka kukwereka isi utuyemo, isi ubamo, isi wirirwamo, isi ugenderamo, kugira ngo uyimenye kandi uyirinde. Ako kanya ngiye kubona mbona hahandi hasi yanjye narebaga isi icuza umwijima, haza umwijima mwinshi w'icuraburindi. Noneho uwo mwijima umaze kuza, ngiye kubona mbona inyo zijagata, mu cyongereza bazita maggots, zijagata muri wa mwijima. Ngiye kumva nanone numva umunuko mwinshi cyane. Abazi imisarani ya kera yo mu byaro ya kera, sinzi mu Kirundi niba bayita imisarani nayo, niko bayita. Ayo majambo yose ariho mu Gifaransa, iryo jambo ryitwa astiko. Okay. Imisarani ya kera nk'uko babaga barashyizeho ibintu by'ibiti, yamara kuzura umwanda ugeze hejuru, zanyo zigatangira kugenda zijagata hose ari zo ureba gusa, kandi n'umunuko ukazamuka cyane ukagera kure. Niko byari bimeze. Rya jwi rirangije rirambwira ngo wumvishe isi kandi urareba isi urimo utuyemo ukuntu iteye n'ukuntu imaze kumera. Ako kanya ngo nkiri aho nibaza, rirambwira ngo ngo udatekereza ko isi itandukanye, wenda yari ari ahuri ari Afurika, ngo ngo isi yose ni imwe. Nagiye kubona mbona urushyi rurambuwe runini, ikiganza kinini kirambuwe kinkubita urushyi, gikubita wa mwuka wanjye urushyi, ariko ndeba ari njyewe Shyaka, ariko mfite indi shusho, kuko Shyaka w'umubiri nari namusize aho aryamye. Ndatumbagira njya mu kirere, ngwa mu kindi kirere. Nanone rya jwi rirambwira ngo iyi nayo ni isi, reka nkwereke ko isi yose ari imwe. Ndangije nanone mbona bibaye kwa kundi uko byabaye mbere, inyo, umunuko, umwijima, zijagata. Ngira ubwoba, mpinda umushyitsi, ndakanguka. Navuye mu iyerekwa amasaha agiye, n'ubwoba bwinshi n'umushyitsi mwinshi, ntangira kwinginga Imana. Nagiye mu gihe cy'amasengesho, mbwira Umwami Yesu ngo niba bishoboka anyimure, anyeze, anyishimire, mve muri yose. Ndumva n'amarira atangiye kuza mu maso. Maze iminsi nsenga, numva nanze isi, numva ntinya isi. Nibwo umwuka w'Imana yansanze, yongera kumbwira ngo ntabwo iki ari cyo gihe cyo kugira ngo ukure muri iyi si, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo ugende ubwira abantu bose isi batuyemo be kuyikunda no kuyishimira, ahubwo kuko yari umwanda kubw'icyaha cyazanywe na Adamu, bizere Kristo kugira ngo bazabashe kubona ubugingo buraho, ubwami bwiza butarimo umwanda, butarimo kubabara, butarimo icyaha, bwuzuye kwera no gukiranuka. Murakoze cyane. Umwami Yesu abamugisha. Urakoze. Mu bisanzwe rero ni ukuvuga yuko tubitahuye neza ko natwe bizotugaragarira, kandi ko turi mu munuko by'ukuri dukeneye gutabarwa. Ku batavuga ikinyarwanda, inkuge ni ubwato bwa Nowa. Nibaza ko iryo jambo benshi baramaze kurimenya. Urakoze mwene data kuba utubwiye aya majambo. Turagukeneye n'ubu, turagutumiye no ku bindi bihe bizoza, kugira ngo dusangire uru rugendo. Twamuvyumvise bene data ko umwanya ntawuzi, umunsi n'isaha, ariko bishobora kuza bukwi na bukwi, bishobora kuza bidutunguye canke biduhwikiye, nk'uko Ikirundi babivuga, tutari twavyiteguriye. Ukwitegura rero n'ubu, ukwitegura n'ubu. Nashimye yuko abituganirira. Yavuze ibitabo canke ibisomwa bibiri biri muri Bibiliya, ndabikuye mu bindi kuko yavuze ibirenze bibiri. Yavuze muri Matayo 24 no muri Luka 21. Namwe mwicare muhisomere. Intambara murazibona, indwara murazibona,
inzara murazibona, ubuhanuzi bw'ibinyoma sinzi ko mwewe batarababesha canke ariko je baramaze kumbesha. Hanyuma imitigito ngira ngo mwaraye mubibonye no mu gihugu c'Ubuturuki ingene vyaraye bigenze, urukundo rwa benshi rwaratitutse. Urukundo rwa benshi ntirukiriho, hariho n'ibindi vyinshi, hariho imico yahindutse. Kera nta muntu w'umugabo ari gushobora guhaguruka ngo avuge ngo wereka bwa bundi je nami numva umenga ndi umukobwa canke hanyuma akagira umuntu amwumva. Ubuye barabisinya bakavyemera ko koko yatoye yimenye ubu yibonye uwo ari we. Hari ibintu bitangaje gose, hari ibintu bitangaje gose. Kera nta muntu yari kwiyumvira yuko bomukorera ikintu c'igipupe akaba arico yita umufasoni wiwe canke umushingantahe wiwe, ariko ivyo bintu biragwiriye murabizi. Isi rero igeze kure, isi ni umunuko, irimwo umunuko. Hari byinshi rero n'ibindi bisa nk'ibitagatifuje, novuga ni nk'ivyera ariko bitera. Yego, ivyera byose samata niko babivuga mu Kirundi. Yego, none rero inshuti zanje, ndabahamagariye ndabararika mwese kugira ngo mubeho mwiteguye, mubeho mwiteguye. Hariho ibindi byinshi bihamagarira ngo muze dukoranire hamwe. Ubucuti bwawe mugenzi mwene data wuri bufise inzira igororotse ijana ku mwami Yesu. Nta yindi nzira iriho. Yesu wenyine yaravuze ati jewe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo. Ntiyavuze ngo ndi idini, ntiyavuze ngo ndi impuza, ntiyavuze ngo oya, ntiyavuze ati jewe Yesu ubwiwe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo. Ufise rero bene data musengana mu mpwemu no mu kuri, nta kabi ko kubana, ariko mubimenye ibihe bigeze kure. Ego mwene data, n'ubu wadusengeye, n'ubu ushobora kudusengera kandi kugira ngo iki gikorwa na cane cane uhamagare n'abagomba kwihana ubararikire kugira ngo nabo babikore. Aho uri hose, waba uri i Buraya, Amerika, Afrika canke Aziya n'ahandi, Australia n'ahandi, Oceania niko bahita, na wewe ubutumwa burakuraba. Yesu aguhezagire. Ego, murakoze cyane. Mbere na mbere ndabashimiye kubw'uyu mwanya no kubwo guhagurukira kugira ngo mwibutse isi cyangwa twibutse isi igihe dusohoyemo kugira ngo tudatungurwa. Icya mbere, Kristo abaye ataranagaruka, inshuti yanjye birashoboka ko urupfu rwagutungura kandi nta yandi mahirwe uba ugifite yo kongera kwihana ngo utunganye ibidatunganye. Rero mwemerere, reka niba wijeje umutima wawe watuze n'akanwa kawe usubiremo aya magambo kugira ngo ubarweho gukizwa no gukiranuka. Uvuga ngo mwami Yesu, njyewe runaka uvuga izina ryawe, uyu munsi ndakwizeye, nijeje umutima wanjye kandi mbyatuje akanwa kanjye ko wapfuye ukazuka ku bwanjye. Mbabarira ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye, amazina yanjye uyakure mu gitabo cyo kurimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Umpe gukora ibyo ushaka no kukunezeza. Ubwo uzagaruka gutwara itorero, nanjye ntuzansige, kandi unkoreshe nk'uko ushaka. Mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isiraheli, Yesu Kristo mubyeyi mwiza, tugushimiye uyu mwanya twari turimo tuganira ku byo kuza kwawe Kristo. Komeza ukore ku maso abumvishe n'abarebye n'abazareba bose, abumvishe iki kiganiro n'abakireba, kandi n'abazacyumva n'abazakireba mu bihe biri imbere. Data, imitima yabo uzayikore ku maso, abakumenye bakakwizera, ubongera imbaraga zo kutareba iburyo n'ibumoso, ahubwo basigare mu nzira yawe. Kandi Kristo mwiza, n'abatarakwizera, Mwami Imana nzima, nabo ubahe gukanguka bakwizere, kuko uraza bidatinze, nk'uko ijambo ryari bitubwira mu Byahishuwe 22 ngo kandi uzaza uzanye ingororano ya buri muntu wese bitewe n'ibyo yakoze. Mwami Imana nzima rero, dukangure, dutegure, wishimire buri wese aho ari, akora ibyo gukiranuka mu mpande enye z'isi. Ubwo uzaza Kristo mwiza, tuzumve ijwi ryawe n'impanda yawe. Umugisha buri wese twumvishe. Erega umugisha utanga nta muvumo wongeraho, kandi uwo mugisha ni agakiza.
agakiza twaboneye ku musaraba i Gologota ubwo wabambwaga ugapfira ibyaha byacu. Tugenderere Mwuka Wera, ugenderere n'abakwizeye muri aka kanya, ubuzuza imbaraga z'Umwuka Wera, duhe gukomera, gushikama, twihanganye kugaruka kwawe, kugira ngo ubwo uzaza gutwara itorero tuzabane nawe iteka ryose, duhozwa amarira n'imibabaro, aho tuzaba tutagipfa, aho tuzaba tutakibabara, ahubwo twishimane nawe iteka ryose. Ni mu izina rya Kristo Yesu. N'abarwayi baba bumvishije ijambo bakizera bakihana, Uwiteka ubakize indwara z'uburyo bwose. Ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye, kumvishe kwinginga no gusenga kwacu. Amen, amen, amen. amen. Urakoze neza cyane. Yesu aguhezagire, uhabwe umugisha. Amen, amen. Bene data, nabo nyine mu buhinga bw'ivyuma ndabona ko harimo abantu barenga babiri, nabo uti umugisha namwe ubashike ko, kuko iki gikorwa mwakigizemo uruhara. Yego, nuko rero naho ubutaha twiteze kuzobonana vuba, kugira ngo niba umwami Yesu ataragaruka kutujyana ngo tuze tuganire tubonana amaso mu yandi, tuzoba turahurira ngaha tube turaganira, twongere tuganiriza na bene data bari hirya no hino. Mboneyeho no kuramutsa benshi ntaramukije, nasanze mu karere hariho abantu benshi baturaba, hanyuma na bene data bandi bagiye mu bihugu bya kure byo muri Afurika, hanyuma no mu Burayi n'ahandi. Turabibona iyo turavye mu maraporo baduha. Nibyo Imana ibahezagire, namwe umugisha muronkeko. Naho ndabikebanuye. Yesu abahezagire. Amen, amen. Murambabarira, mwari mwipfuje kumenya inomero ya mwene data Shaka yaraduhaye nimero ziwe ejo bundi, turazifise. Akorera kuba ari Kampala, ishengero akoreramwo riri hafi yo kuri National Stadium, ni kw'ibarabara ija i Nairobi, niko yatubwiye. Hanyuma inimero ziwe ni guteranya 256 78 9 6 5 abaza gushaka muraza kuraba munsi y'iyi video, ni nimero yanje muraza kuyihasanga. Nuko mugira umusoro. Amen.